Bismillahirrahmanirrahim. Bang. Waduh. My God. Mana aja? Dari tadi Bang Samin di sini aja, sayang. Ya. Iya. Ngapain lu pacar gue? Bang. Lu nggak tahu gue? Kurang aja. Nasib. Mana udah ditawar 200.000. Pohon hias gua layu lagi. Makanya jangan cuma disiram pakai air. Kalau bisa nih pohon, lu kasihin popok biar seger. Daripada popok mendingan ompol. Pupuk. Gua cedotin lu, gua lagi bersedih nih. Maksud gue begitu. Waalaikumsalam. Anak gue nyampe. Bapak lu. Salim, Bang Samin kenapa? Kok tampaknya kayaknya lagi senang-senang? Ya, ilah entong. Lu kagak lihat apa air mata Bang Samin? Bang Samin lagi bersedih hati. Hatinya sedang terluka, Tong. Begini, Tong. Si Samin sedih banget. Cuma gara-gara ini nih pohonnya layu. Udah kayak ditinggalin orang tua. Udah sini biar Entong tolongin deh. Nolongin pakai apa, Tong? Pakai popok? Bukan, pakai kipas super ajaibnya Entong. Pakai kipas. Lu ada-ada aja lu, Tong. Baik-baik, nih pohon masuk angin, lu kipasin. Rokin. Ininya diituin dulu, disiramin sedikit aja. Dikepretin. Buset. Pohonnya. Enak aja lu muka gue lu siram. Lu jauhan ngapa? Dicepretin ya, Tong, ya? Iya. Mana tuh? Tenang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Entong minta pohonnya jadi segar. Waduh, Tong. Waduh, Tong. Bener-bener hebat kipas ajaib lu. Bener-bener sungguh menakjubkan. Emang canggih kipas lu. Encang lu begigi. Kena gua. Tong, terima kasih ya, Tong ya. Makasih ya. Waalaikumsalam. Tong, Bang Samin pinjem dulu ya kipas ajaib lu. Tadi katanya cuma sebentar. Bang Samin belum percaya. Kalau tuh cewek itu kecantol, baru Bang Samin percaya sama kipas ajaib lo. Bener kan nyamuk buat? Kayak kastok pakai dicantolin. Ya udah, satu kali aja ya. Tenang ya, Tong. Kesempatan. Ada cewek. Hehehe. Emang tuh perempuan burung dara lu keplekin. Cara bagaimana yang penting dia Coba. enak aja di bagian gua. Yang bangkok buat gua. Pendek buat lu. Bismillahirrahmanirrahim. Bang. Waduh. My God. Mana aja? Dari tadi Bang Samin di sini aja, sayang. Ya. Iya. Ngapain lu pacar gue? Bang. Lu nggak tahu gue? Kurang aja. Jangan tawa lu. Temen lagi babak belur begini makin tawa lagi lu. Bang Rudi, si Bang Dedi, kalau soal anyam menganyam, gua udah keturunan nih. Nyak gua, emak gua, tukang anyam tiker. Bukan lu aja, gue juga keturunan. Turunan tukang anyam. Tukang ojek. Bikin kipas aja pakai turunan. Wah. Hebat ya warga ya. Kang Babe, jangan senang dulu. Karun Babe tanya dulu deh. Masa iya pada ngedadak bikin kipas segala sih? Ya udah, yuk kita tanya dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sabar. Alhamdulillah. Lagi bikin apaan nih? Bikin kipas. Ini Pak Sabar, daripada bengong,
lumayan buat tambah-tambahan. Iya Pak Sabar. Iya, iya. Ya udah, kalau gitu terusin aja deh, ya. Gue mau keliling kampung dulu, ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sabar nggak tahu. Padahal kita bikin kipas ikutin Sintong. Biar kita punya kipas super kayak Sintong. Pak Sabar udah kecelek sama kita. Iya. Gue udah jadi atuh. Sekarang gue mau coba kipas super gue. Iya bener. Sampai tahu kayak kipas Sintong. Pasti dah. Yuk kita coba yuk. Ayo. Kipas sudah jadi, dia belum nongol-nongol juga. Tapi ngomong-ngomong cakep amat nih kipas ayah. Warnanya emping. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana sih lo? Kagak pulang-pulang dari tadi mak tungguin. Nih lo lihat, kipas mak udah jadi. Ama entong cakep ama nih. Kalau menurut Ipe sih bagusan punya emak. Iya. Tapi kalau soal ajaibnya, Ipe kagak tahu, Mak. Di mana-mana juga yang cakep yang ajaib. Nih ya, mak jajal ya, pasti ajaib. Iya, Pe, ajaib, Pe. Dingin, ada anginnya. Aduh, Mak bagaimana sih? Namanya juga kipas pasti dingin lah. Iya. Gue jadi bego begini ya. Enggak. Pasti punya mak lebih ajaib dari punya Nyentong. Tat, lu lihat deh. Warga gue. Mereka sangat hebat dan kreatif banget. Kreatif Iya, bener. gimana Pak Sabar? Yang enggak aja ente. Nah, si Sinta lagi bengong. Gua kipasin dia biar kelepek-kelepek. Biarin dia nggak mau ke KUA juga. Paling kagak dia jadi pacar gua barang 3 hari. Kayak minum obat. Ada Pak RW makan ikan asin. Makannya di dalam gua. Cewek, lu gua kipasin. Biar lu demen sama gua. Nah, coba lihat tuh. Tuh. Dia lagi ngerayu nih ceritanya nih, pakai kipas. Biar tuh cewek akhirnya naksir sama dia. Tuh. Yang enggak aja kan? Masa kagak demen? Patuh. Ngapain sih lo ganggu-ganggu? Kagak tahu apa orang lagi pusing. Ini cewek abis makan tawon kali ya, galak banget. Ya, tibang dikipasin biar demen sama gua. Belagu lu. Rese banget. Nih kipas katanya kipas super. Mana buktinya? Gue bilang juga apa? Gue bikin kipas udah jadi. Cuman apa yang gue mau kipasin ya? Nah, ada pun yang udah mati. Emang Sintong doang yang punya kipas super. Gue juga punya. Nih, liatin. Pohon gue kipasin pas hidup. Pohon gue yang mati, tolong hidupin kipas. Tuh lihat tuh. Pohon udah mati, dikipasin. Ceritanya biar hidup lagi. Kok kagak hidup-hidup juga sih? Hehehe. Coba deh. Sini lu. Sini lu. Sini semua. Sini. Pak Sabar, Pak Ustadz. Gue pengen tahu nih. Sabar. Lu lagi ngapain aja tadi? Hah? Nih, Pak Ustadz, Pak Sabar, Jamileh. Maksudnya sih ayah kipasin pohon ayah yang udah mati. Ayah kipasin kagak hidup lagi. Masya Allah, udah mati. Mana bisa hidup? Itu berarti pale lo emot. Rudi, Apa bang? kayaknya kita percuma deh pakai kipas beginian. Lah, si Sinta aja kita kipasin, bukannya demen, Bang. Saya malah ditampar. Nah lo lagi yang enggak aja orang lagi nggak kegerahan dikipasin. Yang udah digampar lo. Ayah udah 2 jam ngipasin kagak hidup-hidup juga tuh pohon. Kagak kayak kipasin tong ya. Iya. Masya Allah. Dengerin nih warga nih ya. Rudi, Dedi dengerin gue nih. Lu kalau nggak tahu ilmunya jangan ikut-ikut Sintong deh. Paham? Paham, Pak Ustadz. Udah bubar sana. Ada aja warga nih. Gue pikir mereka tuh bikin sesuatu, bikin kipas, mau dijual kembali supaya ada hasil tambahan. Ternyata, ya ikut-ikutan entong lagi. Aduh. Saya bilang juga apa, Be? Emang tuh warga-warga pada suka ikutin si Entong.
Tapi Tat, gua masih nggak yakin sama kipas entong yang katanya super. Kipas apaan? Kipas super. Emang super mie apa? Mau kita buktiin sama-sama? Apa kipas entong super apa enggak? Ya yuk. Ayo, kita kentong biar nggak penasaran. Yuk.